Kakav prijem, Felix, 1:0 vodi Portugal! Kakav je majstor João Felix! 1:0 vodi Portugal u 33. minutu. Ovo je opasno, João Felix 1:1 i to je pogodak. Vodi Portugal ako nije zaleđe. Velika šansa, biće gol. Ovoga puta pogodak Joška Gvardiola, 65. i 66. minut. Hrvatska izjednačila na 1:1. Ubacio Jakić, dobra lopta i evo ga! Sada je Gvardiol zabio i sada nema zastavice. U zraku Joško Gvardiola za 1:1. Veiga i u ovom trenutku Davide Mase označio kraj duela. Hrvatska-Portugal na kraju 1:1. Uspeli su da izbjegnu poraz domaći, gubili su na polovremenu 0. Felix je bio strelac u 33. minutu nakon veoma lepog dodavanja Vitinje.